Жоламан. Жоламан Турком. Чоке, давай, чоке. Мен да подписчикпин жака. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Жоламан, если выиграет, за выход будет бороться. 1/4 финала. Жоламан, давай. Red пассив. Red пассив. Red пассив. Red пассив. Red пассив. Пассив, Red. Пассив. Red пассив. Red пассив. Red пассив. Red пассив. Сейчас боковой должен выключить. Красава! Давай! 7-0. Счет 7-0. Togus nol. Bir bal gerek, bir bal. Togus nol. Ha, 9'tu. Ha, все. Жоламан Шаршенбеков выходит в полуфинал. Gerek çocuğa olsa gerek gibi. Gerek bir sayı oluştu.